Kule story sika Lazarus babili abantu abakhulume ngaye. Umuntu okhulume ngaye esaphila wathi lo omthandayo uyagula. Bese kwakhona owesibili owathi usefile futhi useyanuka. Empilweni ngizothi babili abantu abazokhuluma ngawe, abantu abazokhuluma ngawe usaphila bathi akusenzeki lutho ngempilo yakho. Abazokhuluma ngawe bakuhlebe uphila, bakupretende, bakwenza isilima, bashayane, bakhombane, bakhombisane ngawe. But labo bantu labo abayona ingozi, kodwa wena oyingozi kubona ngokuthi uba entertain noma unaka into abayishoyo. uJesu uthemetshe lo umthandayo uyagula, wangabamba lokho abakushoyo, kodwa wabamba lokhu abangakushongo, ukuthi lo abathi uyagula sekuphelile ngaye kuzombulwa inkazimulo. Empilweni nometha noma impilo yakho bangayikhuluma kanjani, bathi seyiphelile, bathi impilo yakho isiyabheda, i-relationship yakho isiyabheda, umshado wakho usiyabheda. Khuluma bangakaze bakukhulume, umshado wakho uzovuka. Khuluma abantu into abangaze bayikhulume, impilo yakho izovuka. Bese bakhona abantu besibili empilweni abazokhuluma sewufile. Labo bantu labo sebethi kuphelile ngawe, sewuyanuka. Labo bantu labo bazokwenza uNkulunkulu ukuthi angene kuleso simo no matter what. Noma kuthiwa uNkulunkulu ebeke kangena esimeni sakho, kodwa ngefor a fact ukuthi kunabantu asebekhulume kuwena bathi sewuyanuka, bathi sewufile, bathi ngeke usawuvuka, baze baqhelisa isabantu, bathi angingasondeli umuntu kuwena ngoba sekuphelile. Ngalesikhathi kuqheliswa abantu, uNkulunkulu yena ozosondela empilweni yakho. God bless you. Mile njalo yabathwala bakhe.